nimba ekibesa kiagera agriculture is the backbone of our economy. Batarira abaremi n'abatarire kare. Omurikyo botambase wizara yobocheno muspat Susan Muchache nigo aganiria abamenyi be county ya Nyamira ko base umustari omutwa ase ogokonya kurwania osekurwania kisegi cyegenga okomentkana kwebinyinyi byenyamoreo naboigo amaritage nkyo asaba n'abanyaruka yani gaya kwana asensemo ya viongozi ya gotoka Kebirigo ebunge ya West Mugrango imeye county ya Nyamira chinga kichokorwa maigerio go cyase abamenyi bensemeyo murikyo itkorase county ya Nyamira Job Manki norboti urwaso bwagare. Rituko lya rero asensemo ya viongozi Kebirigo county ya Nyamira abamenyi ba Nyamira mbasemigwa igoro y'ekinchira cyogo keitisegi cyegenka oburoire bwenyamoreo n'amalito agenkyo. Msichana anapata mimba akiwa miaka ya 10 na 19. Sayansi na experience imeonyesha ya kwamba huwa wanapata complications nyingi wakati wa mimba. Sisi kama jamii ni lazima tujiulize, tutaendelea kuongezea watoto kuwa na shida ya kubeba mimba ya mapema ama tutakomesha? Nigo omusangerekano yu oikera niguno molikyo botambe ase wizara yobochenu Susan Muchache omukonyi bo mugabana bwe county ya Nyamira Dr. James Gesami n'abarayi bande. Omoliki obotambe ase wizara yobochenu naichanira ogokina sekerengo kyabali babwate amalito agenkyo n'oburoire bwenyamoreo. Tumepoteza vijana 15,000 kwa hiyo miaka 3 kwa sababu ya ugonjwa wa ukimwi. Naba chifu wabeto ko basororanga kerekera abantu bagocha nemechandeye wachana na maneno ya kangaroo court. Wacha maneno itoke ijulikane. Susan Muchache na sababa yuliko abana maigelio linde bechange na malito agenkyo nechimbwa chitalingia. Ni lazima tujiulize sisi wale ambao ni watu wakubwa wa wakati huu. Si lazima tujue tutaongeleshaje hawa ili wawe na maisha siku zijazo. Akerogo tomu mwana umwese kemara go baminyo ketinga saa 12 baminto. Mora bono igo express tyo mwana oyo asama komo. Omukonyi bo mugavana ase county ya Nyamira Dr. James Gesami nasaba abamenyi be county ya Nyamira kubabekera ekura elinde bagendere koleta amagenderero ase county ya Nyamira. Sasa nimekuja hapa kuwaomba kwa unyenyekevu wote wa Nyamira, mtupigie kura, mtupatie miaka yetu 5 tufanye kazi nzuri na nyinyi. Igati abali banyora megelio asensemeyo mberu akurwania amanganayo elinde gokinie kerengo kyobochenu ase county ya Nyamira. Kisha watoto wetu jinsi kukaa. Na nikitoka kanisani ninataka niseme ya kwamba sisi kama wazazi wacha tupeleke watoto wetu makanisani. Abana baiseke tubarende titoko batuma magoroba tiko mase arabe tubarende. Kinko reporteria Ndizi TV Job Maangi.